Ndi chekina chiongo nende Thaa chiako kumenyithia Nteto chietu na njira enda yankarigira nithirite nindi wina worobwe yao twithire bere tukiona era tukupanganiritie worobwe rwari Nteto chio rutha Ithatu antu bathatu kwa nyuma ya nyumba kumomoka ntere cha Kasarani muchini munene yo Nairobi. Abunge ba Mount Kenya utareria kuria kwanirwa ni barabatari gwita mbunge yala onde kuba ikiringo na kete utiwa mpione. County Commissioner wa County ya Meru utareria machukuru yara rumiri mpara ya kamu kira otedi bobya kuria kaiteneka kachierio. Arimi badangada kuromba Ministry arimi okurukira CS lenturi ko bakira nchuku ya weka mudido bakeda. Muneto madithia worobweru yani Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA tithia tukiota na mwanka muthiano okethira okiola wa nyuma Nteto nende kwina kalono Nteto chio rutha Ithatu ikamberia Thaa ichio chiongwa mwiri yonto murume omoro kurekana gukwa kumania na mporo aya kathatina nthanje yuatikanite ntere chia mpiria wa ndini anatho muthako waririkana kuatithwa banja chia mwiri ni akariba ina muthuro nyuma ikia kwagira ndoni ya kuruba Thatu na njira ya kubatemana kibanga akariba ritariria muthako nethirite arik na kaurumenyeria kawagagia kinyuma yekio kunyithwa koti na kurikia kibongo Nicholas chabari katwambirie chukuma yembe iga muntu gaete dureti te mwaga yu te yu athira ya wakwa yukite ngoko tribuyire ire ntugo inka yake nyuma ya muthaka ojo kurekero kuma nchera na aringirito kumania kuringithanwa na gwamba matangi machukuru endege kuikirigitie na kumwikinyira na araithiritwe ntugo ya muthe mwire wake uri ruterero barabara nyuma yake ntugo ya igoro kwirikana ati na atemire kuruba Thatu na kibanga na mwingi na uwa mumira mutura nturo enene nturo ire kwirikana nomba kwithiro tumite aithiro agikua muntu atiranda akona muntu nyo nambwe kana muntu utika mukuru amuze ko mukuru namba yana nyumba 12 yatwira muwatira mwendia police station eta aditangwa na kukamatera itangira sukuru na kuja intobia sukuru ngwetekana ari tendene kibindi kya mwaka ngwetekia mwaka na mieri eo rugare kure yotokea mantu manjaf kwa twika kautika kwa yote manganto kanjania na akuru bandinguri erankuru lubeta akuru basaman batije kurumana batije keno na mukuru aite tanjiro theri amwanjania na icio na kwa u nio mwinge yura yukachia njukumu yo saindia mukuru na kuingana noe ba mwata ba mulitira ngontu baritirite kirikana ati arare gutwika mpanga na kaumokane ne kawaga boka ria ntere ino akariba kuonekana takabana gokete akainyuma yake gukua na araba kuwa kinyambe ombethe na babatiri kubabokania na mantu mathuku ta mama kai shikinyana basukuru icio baanete akuwa ndendo te makama baumete sukuru kwa muntu uti ura sietheti urauite we maisha karenda yathire yakari arakari tulikuwa tunaamka kila asubuhi tunasindikiza watoto wetu mpaka shule kwa sababu ya huyu kijana mwenye ameuliwa. Bomba kwera antu abethi bayunge na ngwe batangwe na bareke na mantu ya yangu intobio levi no ntubio tumona ngwigirite kainthuku muntu agethwa airiterete kwa kana ngwe newe na ikareti atemia kuritiro ngwe ontu ikari onto kuma mpithage Benoth Betan class chabari antu Bathatu evakuite na bangi batandatu kwatangura rio chia mwiri bana bakirekana gukunikirwa ni matigaria nyumba ira momokete ntere chia Kasarani county ya Nairobi atungeria rionga bana wa county Johnson Sakaja na minister wa miaka Zachary Njeru ni bakinyete gonto kona kwea na mukana kironjerithia baraba wa kanyomba batithia tirete mitaratara onto bra boguchwe bawete ibokureta kinyathara inene Anthony Kathenyaka twende kinya antu Bathatu ni batete mioyo kuma na mutino wakomoka kwa nyomba ntere ja Kasarani amuji munene Nairobi antu bangi bathandatu bari thibitari na bangi bana batumbite kurutwa kuma nyombani no
nyomba ino ilaombire kwithirwa kiomoka muthenya wa igoro thaa 8 na mutaratara wa kuonokia antu withiritwo kiendelea utuku bogokiro mndi na mpaka thaa ino no kawendelete. Waziri wa migunda na wakibwa nyomba Kiremiji za Karinjero hamwe na gavana wa mujojo wa Nairobi Johnson Sakaja nimbagwetete ati nyomba ino ithiritwe giakwa kinyume na watho amwe na kumeneria mwene nyomba ino no ntu bwa kureka kuthingatira mutaratara ulobaterie kire wakibwa nyomba. Tumeweza kuelezewa kwamba hii ni nyumba ambayo bado haijapitishwa na county government ya Nairobi kujengwa. Pili, pia the National Construction Authority walikuwa hapa jana na wakaisimamisha asubuhi, na hiyo ilikuwa mara ya 10 kuisimamisha, lakini kwa sababu ambayo haieleweki, hata baada ya jumba lenyewe kusimamishwa linaendelea. Tayari tumepoteza watu 3 na kuna wengine 4 bado hatujajua mahala ambapo wako. This must be an example because I know there are many such buildings, many such constructions that are going on in Nairobi that have been happening. This building had an enforcement notice starting from last year and this February. In fact, on the same day yesterday, NCA were here, they closed down the site. But the contractor knows that in such cases you just go on and you pay a few people here and there and you go on. So from the county we are going to take action. Na hivyo tunasema that is impunity ambayo iko ya hali juu sana, and as a government we are going to make sure that this kind of affair is not repeated again. Tujue kwamba maisha ya binadamu ni muhimu kuliko kingine chochote ambacho tunakifanya. Amwe no gwa waziri jona ugite ategatigera nyomba ile gwakwa mujojo Nairobi na miji ingi ni kuthingatira mawatho maria mekire na barabati kuthingatira mawatho mama bakajukire atua jia kiwatho. We want to assure Kenyans that this kind of impunity should stop and will stop. Once you are instructed not to do by a government agency, alafu unaendelea kufanya, basi we want to know who you are. Wewe una nguvu gani ambayo inashinda serikali? So we will be giving firm instructions that nyumba kama hizi ambazo zinaendelea bila mpango na bila kuwa zimeweza kupewa kibali na the agents ambazo ziko, they should stop forthwith. We are going to take stern action for those who will defy. Governor wa mujojo Nairobi Johnson Sakaja na mubungu wa Nterinu Jakasarani Ronan Karaoli aitha ni baugite mwene nyomba ino no mpasia thitangiro no ntubolagani bulabodi thikite kumana na joko jiae. So from the county we are going to take action. First of all, the developer must be charged in court. In fact, Waziri, we will ask the police and the DCI to find that developer who knows he should not be building a building in this way. The standards of materials are wrong. He did not get any permit from the county. There was an enforcement notice, but because of impunity, decided to go on. He needs to be charged with murder because that is murder. All of those who know they are going on with such construction, I want to put them on notice. Just pull down those buildings yourselves, or let us come for you. For me, I'll make it my personal vendetta, because now the developer who has been constructing this building has definitely taken 2 lives so far, and we have 4 more missing. So this guy must be charged with murder. This is a murder case. Wherever he is, the DCI right now should be looking for him. Kuma muji munene Nairobi, Bita Anthony Rangi wa Kadenya.
Abunge kuma kiri maribana nite kurea kwa niroko ni marietwa yareye ndikithitwe kuma garu ya rais ya bunge baria bore tigutonya bunge ngotano ya East Africa niyo yala bunge babariwa batianiritwe ndikwithira antu bakuma rutere runi batimpioni arabekiri riwera ne boguchwirwa tonya tunginde ni athirikari umobara bakubite gutonya bunge ni urawari mubunge wa Gembe Central kubaikiringo Boniface Mongera no twande twe na nyume shughuli ya kuringa kuro kinyira mothia kirimo shemano jwa bunge ba Kenya kwanza garune resiro kirwa ntukwe na arua na ribatano bagitikio bunge ba yara bedro bakionekana mothia kigushige kinene kya bunge bakumaroterwa kirimara batumare bakenete igitumi gya kuthura nakyo kwimba ninyako nunguna ikwithira Godfrey Maina Karobia kumaroterwa Muranga na mubunge wa Karaja Wegembe Central kiringo kubai batonere twanya abunge baba kumagarone rais na bakinya town ibanda manera bakinyire mwako business cha monini rais Rigathi Gachagua na nyume moshemanyo ibarekanire bo demokrasia bakethro bethingatira ntukwe rojo na Christian Tobatano para badhurerwe. Hiyo ni demokrasia, na pia hata kama kunaona kama uchaguzi kiendelea si lazima mtu akubaliane na hiyo uchaguzi, na kwa hivyo hakuna mtu amefungwa mkono. Kere kuri kuringi nasho mheshimiwa Kubaikirengo na shindura kurithano aki Falhana de Coleman ntubura totirimano ikire korindo cia bunge na turikithirie ntukwe rojo akethwende bene na nerigite kwithwe shinda ategerete kwithwa akiona kuri nyingi kiringwatanio ya Azimio nirionere ntukwe na Arua kiringwatanio Kenya kwanza bare bashindire nyume kure unabo izipora Keri kumarotero Rift David Ole Sanko kumarotero Masaini Fred Moteti kumarotero Kambani Falada de Coleman kumanterecha Northeastern na Hassan Omar kumarotero Coast. What I got is I was loyal to the party and I'm privileged and happy to be selected among the 5 nominees that were going to be voted tomorrow. I will put and bring out what Yala is all about if given the chance. Shauri mheshimiwa Iringo bado ako kwa debe. Inaweza kuwa wale wa Azimio wanaweza kuja wampigie pamoja na wengine anaweza kupita. Iturekete kuthikira His Excellency the President na natungaidite nontu no mwanka munene wonde ende gwakirishwa ne antu baria aije bageta kwendia Kenya. Tebara bageta kuendia mantu jao rojo bunge ninya bunge sene niriri kwethresho atongire kenda bara bageta kurungamira nthiguru ya Kenya kire bunge yala Arusha Tanzania kiwatho kiama kia UDA kitete arudi 15 indi bara bakethro bekurukwa ibatano ake ngaruko wenge Azimio nitete arudi 12 indi bara bakethro bekurukwa ibana nde nengwatano Azimio na kugwa karatiri ndene kiama kia ODM bakethro bagita arudi batantato indi baire ake ibo bakurukwa Jubilee bakanenkanira bathato indi omwake no akurukwa ojo no gukethra wikara kiri kiama kia Wiper boborio bwakomenya na bukagite na kakajikarone bya bunge aruri bondi benderete kwithra begambia abunge hamwe ma senators kenda babanenkera kura bunge senate ikambira kuringa kura cia Ithatu nusu ara bunge nene ikambira thinya shongwa amwa kwithira kuno ubatano bombanire kibuye kubatigere na ndi kwenda kwithira batikinyiro kwithira bakiumira rwirone benanaro mwankantu kwerojo kwithira berekira kampeni mundito mono ntokwamua ikura kirindebe nke report na Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kenginangira kitoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. County Commissioner Mero Frendunga na tariti ati mwankira ne ndio timu ntu kinyomwe county ne urato turo okikumene mpanga ya Mparandunga ariti ya ndiria kwa mukaira mario yane konde kerio yakimande goro kitengerete akiwa machukuru yere kidomo keka budirwa na ina mpanga ya Mpara nibakumukrete byo kure byo musanda kendo ntu bwita na mbere oyo widire mudiri murioki na ripoti ye kaginda gaka nandi ana bara be skulu cia primary abe class ke 6 ne berigeri ko thithia kigero kia mwaka juju onto bara bakathirikariria mbere amna bubu county commissioner Mero Frendunga na ugide igerio bibi bia beti gukinya amakira class ke 8 na ibakuibanga bakungana gutikia kirio giki guthika bwega. Mitihani tayari iko tayari, ukiangalia katika container yetu ya mitihani hiyo ni mitihani inaingia tayari. KCPE ndio hii inaingia na hiyo mtihani wa darasa la
la 6 imeanza kuingia. Kwa hivyo tumejitayarisha vilivyo, kamati zote za usalama katika viwango vyote, kuanzia kwa deputy county commissioners na zile sub county security committees na sub county directors of education tayari wamehamasishwa vya kutosha. Waliitwa Nairobi wakapewa uhamasisho, na pia katika nyanjani uhamasisho umeendelea. Amna bubu edwagita mukana kiantu bara bomba kureta wangalatele kikiru giki akiuga watho bukalika mukondo jwayo. Na mimi nataka kusema katika Meru tuko tayari kwa ajili ya coordinate hiyo mitihani visawasawa, na hatutarajii jambo lolote mbaya, lakini yule atakaye jaribu kufanya mchezo kwa huu mtihani atakutana na sheria vilivyo. Na nandi kaunti ya Meru ni kaunti mwente mwiri mwiri mpara agwa bagatikira boja thirikari skuru iji kona irio nikenda kuona na baba kuthithigirio. Na hata tunapotarajia round 2 tuta target mashule kwanza wakati huu wa mitihani. Amna bubu augite mwankira ndi utimtu nyomora totoro ndo bwa mpara ndene kaunti ya Meru ni bakuthia mibango yonde gutigira antu baria bakwitha bainyikite ni mpara bagutetheka. Hapa kufikia sasa hakuna mwananchi hata mmoja ambaye amekufa Meru, na tunahakikisha tunapata habari kutoka ground. Wakati kuna familia ambayo yuko vibaya sana, tunapiki hiyo familia haraka, tunapiki hayo maeneo haraka, na tafuta wahisani wale wana chakula cha kupeleka, wanapeleka haraka. Tumewaomba deputy county commissioners pamoja na kamati zao kule mashinani waweze kuangalia hali katika kila maeneo. Wale watu wako vibaya sana, tujulishwe ndio tuwa link up na mashirika ya kutoa misaada. Na nandi wirigiro bwawe nikagita kaka mtu onde aketho akianda irio nikena mpareje ikithira na kinya ndwerere twane antu betwa ndethi iketho ikithira. Na kwa vile mvua imeanza kunyesha, nashukuru Mungu, baada ya muda mfupi malisho yatakuwepo kwa ajili ya mifugo yetu. Hakutakuwa na vile visa vya wafugaji kupigana na wakulima. Hivyo visa vitakoma. Na nimewaomba wakulima wapande mbegu kwa haraka sana. Kila mtu ashughulike kwa shamba lake. Ndio baada ya muda mfupi serikali itaendelea kutusaidia, washikadau wataendelea kutusaidia, lakini tufike mahali tuwe na chakula chetu sisi wenyewe, ndio wananchi waweze kujitegemea. Nkiripotera Weru TV Butamuthuri Murioki. Maafisa wa katika bunge kiamara batongereche na DCC Josephine Kihara na bidhaa wa kithomo John Muthee ibamukirite mairio na mathaga ya kombe diari togo karande magerio ya bubwa ya kiaria bisa unatarite nende bari tayari gutigira mairio ya kuthithwo kutina kwangaratana kinya kureko ya Buramati Mugambi auto tariria. Igerio gya kinthiguru gikithengagiria ntugo gwa ntugo niyo mibango ya gutigira kigeranio giki kuruthwo bwege kithiaga na mbere. John Muthee ura no murugamiri wa kithomo kiri gicigo mbunge kia Marari uga abo bari tayari. Jana tulikuwa na briefing ya wale center managers na supervisors wale watakuwa nasimamia mtihani ya KIPSEA, KCPE na mtihani ya KCSE. Tulikuwa na 100% attendance. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema ati baadaye aseme mimi sikujua ati hii nimefanya makosa sababu I was not briefed. Everyone was briefed. Na kesho kutwa Ijumaa ndio tunafanya rehearsals ya KCSE. Pahali invigilators nao watakuwa briefed na candidates watakuwa briefed. Tuko na instructions kutoka kwa examination council. Tuko na imani kila mtu atakuwa anajua jukumu lake. Mibango ya kigeranio gikigwe kithiaga na mbere muthenya we mundi atongoria ba kithomo na nkinya bokaria gicigo mbunge kia Mara baragwata kigerio ge KCPE, KCSE na KIPSEA. Igerio bira bikwirigira bimwe biao kwambiria kiumia kijite. Wale wote wanahusika wako tayari. Tumefanya mipangilio zingine zote. Na ukiangalia nyuma yetu tumepokea mtihani ya KIPSEA. Tumepokea mtihani ya KCSE. Kuna wale wanaanza tarehe 21. Wale wanafanya hizi mtihani za lugha za kigeni, wanafanya music
na kompyuta. Hao ndio wataanza kutoka wiki ijayo tolewe 21. Muthe ariuga botarwangi wa kithomo ibebangabangite bakugana kuma rimu akiugaga nkinya ritu ibebangite bakugana na bari na wirigiro buri iguru kagita gaka. Candidates wetu wametayarishwa vizuri na tuko na imani watafanya mtihani vile tunatarajia. Matokeo ya mwaka huu tunatarajia yatakuwa bora kuliko mwaka jana. Katika hali nyingine ya logistics, tumeomba magari kwenye idara za serikali na response kutoka huko iko positive. Tumeahidiwa magari. Kagitani wa DCC Josephine Kiara ariuga karia kagita kaburi kuba kugana nonto nkinya mabicha bo karia tabura borichi bebangite bakugana. Tumepokea mtihani ya KCSE yenye inafanywa wiki ijayo na mtihani ya KPSEA na tumeiweka kwa container na usalama kwa container umehakikishwa. Mtihani iko safe. Kuna askari wa kutosha wa kutuma to all exam centers na watakuwa wawili kwa kila exam center na tumewatayarisha na wako tayari kufanya hiyo kazi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi. Na nikumira kinda tuyo Martin Mugambi tukona kanyaga kuno kende nchokerete na Nteto inge. Itone teoro gima boribo getumi ndene ya nthiguru guko ne kugate kwena getumi kwethirwa na arigitani bakumenyora bakugita ethira kiroto giaku ni utwika ndagitari batu Imperial College of Medical and Health Sciences tureaja gutethio kinyanire kiroto kiu turi na irasi bithongi bia kuthomera labs cia kinande nonto ba practicals gukuri yewa na kinyanto amarerete ya kurara arigitani beto bethirwa no menyo na bona na irwa ngugine ciao nonto ba manto nkuruki turiongere campus yetu irere Thika town akwena Bidco Oils kana turiongere kire website yetu ire ni www.icmhs.co.ke kana uringe thimu namba 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke ujukania bwa January 2023 ibwetete na mbere. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ethimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Mzee, jambo.
Naona wewe na jamii mzima mmetoka kweli kweli. Ndio bwana. Tunajitahidi kutayarisha shamba kabla ya upanzi. Si unajua mvua imekaribia? Kuna njia rahisi ya kutayarisha shamba lako kwa kupiga dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya. Ukipiga dawa ya Glycel, hii magugu yote inakauka na unapanda mimea yako bila wasiwasi. Tumia dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya kutayarisha shamba lako kwa upanzi bila stress. Wena ntuba kwithira itete na mbere kuatana na uniki Nteto chietu tuchokerani ati ndi arimi bakuma mwera yo thangathani batariritie ati ndi berigirite ukethana ne miunde na yo ntuba mbura baino kwa bakatia awe kama kithaya ya niarane ndi bakoria ministry ya urimi okulukira CS urimi mithikalento tiere bo bakira nchuku kenda baketha bona bakethira baika maketha yo akariba muno bagaitika wandie thangatha baraba itekene na urimi na makethea maingi abia kuria bibiomo ya mpempe na mingao bawete ibairegirite makethea maingi ndo gwa boy ya thukanga nontu boko agantwa ya obieka bakiwa maitea maingi baukuma sara inene nontu boko thuka kwa maketha yao narane ndi barombete waziri wa urimi mithika lentorio bakira nchuku ontuko magita ya maingi tukethaga irio kwina mbura kwa utukea kwakirwa store ya gustore bia kuria bietu kenda rikwe kwina mbura tukona ara tumba guciika. Number 2 twina dryer mikinduri na dryer ra gutengugirita itura hau na gutengugiruta koguo dryer reka ikea kwanjiriria ngui nega tethia arimi kwina mbura kwethirwa kubugi muno mithikari nturi atwakire kumbira tuna atweka irio bietu nao nundu tio wajiri munya akire kura ati atatwakira na irio bietu bithukanga muno kuringana abo bitura turano ntutu tona ntu gwao gaiga gitomi batu turi arimi banene sana na twina miunde minene sana ndene thangatha ward ira tumba kurima nkuni nyingi o murimi kuma nkuni gana wita mbere amwe na mathina yangi yaraba kwiya kuthitari urimi bwao ikuthukanga kwa barabara amwe na kwaga rwe gitare thano county government ekea gutuongera rwe rura twina currently undu twina main project etagwa kunati irrigation scheme na twithairo twina phase iri ya rutere rwa nini rwa githu rura rugatite githu na thangatha location na twina rungiro rugatite guruni na Thathi na ndo iuka tutumaira na shift kwa uko kwa kumbekeka tugakirwa intake ingi imwe ya rutere rure rwa githu na thangatha kwethirwa kubugi muno na arimi baruta ngugi njega nikenda inya gitarira gutina mbura twethere twena urimi bubwega kura bombo tutethia tare kurete kwithara kwena thina muno nontu barabara cietu ithithara cie ngundi koito kuromba thirikari iombe ututhithiria barabara nikenda imera binya tukwanda tumba kona thoko na arabi gwita barabara ire connected mikinduri na kunati itete kagaya na Thai kwena mbura na barabara ina ingi na cia Finda Road cithi no ntuguke ya kura iteteka bareti yegitara kwa mukire cunje kia 60 kirigana kimurandi wa ciringi milioni 2.6 yurayo ari yotetheria arimi baraba inyangirwe maketha ingigi kana emergency locust response program ya brao kulikithuimo karirietio murandi yo nteretie thangatha Silas Nderi amwe na ward administrator thangatha Komenjagi twambire kunengana 40% na turagurira arimi bia kwanda na ndawa na thai turiba 50% thai turiba nengera 60% nio tubaguririte fertilizer na ndawa na icio tukubaru ari na ikenda besa cia ira banenkeri ithira kela ken group ira chiagi ni anto barabande pio no anto bonde ikundi bia sample letwe kuma kono irinya cha thangatha na nyabongo ibagwiritwo no ntuba mubango ya thirikari kubonekane kuboyera igita yari rira rikwandwa
nikende nya bongo bomba wiko iba otetheka kuma kithirikari bakiona mbeu bakiona fertilizer bakiona ndawa ira chombe kya gwetha cinjelete mwananchi especially thayo goribu itete na inya sana bakiona ni nkatho tia arimi barabagunekete amurandi yo twete ndengo mbeo yo twete ndawa cia kugirira ndengo nontu ba maginyo ya tutethia na ndawa cia mpio ndawa witwa score ni murandi yo tutethetie na ndawa ya kurimira ndengo nontu bweria mapema koito wigwa ntukwe naru atwena kwirwo kunene sana nontu bwa ngabana wetu kawira mwangaza nontu bwa ku release interview bia tukinyelana batwe na nkatho nyingi muno turi arimi nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Roro marukire Times ya rira Peter Mutuma Kalembe na menieti wathani bwanga bana kwira mwangaza akiuga butukuyukia mwerekera mweya kinyani ni Kalembe ariwanga bana kinyate kureka mabisa nene bo chief officers bare aho rotete kwatira ndwanyi mwanya kuritangwe yao indi aritangwe wewe ngwa aitariria kinyo kana ndi gabatire kwithira anonto batire kwithabo kimenyera wa putika thukimiru kinyankuru kimwera kirigia katwechio Mutuma Kalembe urora MC wa ndiarira rwarera gicone kia Burea ukabere na asumirete na kuga nyuma ya gukira na gucunko na mantu tareria kaunti ya Meru rungura ngavana kawira mwangaza etete bwega jontu boitumi mwanya ito ukira sometimes non tuturakira kiri kwi mantu kadhaa tukona yate gwita bwega nyaketha na kuja kauga for example ri barari ruira kauga Kalembe nengirwe ntengwa Meru ndio Meru na bando ntengwa kuita maoni na totekira bilioni 12 chienyanga na ngirima na milioni magana kenda cha 20 milioni ira urathi urunkani okiuga Kalembe ibanenka iro nontu sometimes igo tumite nyanda na nontu rari akiba gwakora tura akio suni gyako ingwita na ambeterete mwaka yuju thira ngwitira kibau Kalembe aruga mwankira na ngavana kawira mwangaza ni siasa 2027 kuthiuruka kiringa maturene na kumeneria tongere bangi mwanya akiuga ndio ngaira ngavana erega kuweta kaunti ya Meru kiume kithiru ni kwenyangia mbeca uthiri magutene na misafara ya wiki mirandi ire kinya omba gutuma nini bawe mbere ma congratulation nontu bakuita akachio na gwita akachio no etene na pipe cia half inch pipe igana rimwe kira cia ringi ntheara at the end of the day antu ibadharanire barathara o muntu areta ne mwe ya finch ndiko maketha iru kwa betere kurugaru kana ino otigete chief officer one department ya water kana ketha visibility standing ya thithetwe ironekana pipe ingana ikwendekana na i project ineriko waikete pipe so next time choko wakashuka iri etana kanyongo karoji kana kathima karoji tangasa through mindieku kana ningote yote mindienge yenda kuita Nteto jaira cha ibu neweku tangasa nande o muntu no umare apa ipwire mwe ntuko roga achoka weta na kanyongo na roje ubere ba umare no bakuchie nande o straw ketha ni uba kanywa roje kana wete akathimo muntu umare newe o murija bekire bakuchie no ndunte tiro kuthithia ngavana chene nyantheko na inya chietegwa na chikithuganirua ndekona chietete bubwega no ndunte kumenya atiri pipe yo muntu etani emwe ya finchi na ateka mutete kuna maana eko fuel ngari 30-40 at the end of the day biroga atigira njere ngiri 5 nuntu bakuthekwa bejire chiongo wonde MCA ndarita ngiri 10 ngiri 5 witia awo ngavana afuerete ngari ile chiago chionde bwetete gweta kuringa siacha nje muntu adingiri 5 bwetete kunenganira na bwaringa siacha muno na chiachire bukuringa icha kumeneria atongeria bu bangi hangaibu kuthangikwa hangai sore kaneni na siacha 2027 bwakenda ekomi na kurikiria Kalembe aruga ndwangi kana department ndene ya kaunti ya Meru gacietete kwagirwa gitumi buru na kaya kwithirwa atigusisha department chief officer directors bau bangi bando ni extension ekona ni ngavana atira accept kuritaniria ngugi na antu bau bangi bonthe na ria accountability keja gukethwa kwina a lot of problem kou ije kwithirwa ngavana wetu Kawira Mwangaza
ko kwende even go killing departments bau bange kana go killing department tieto uitango ge wenka jorora litana ngap blame games itetethia baba kambwere mwangera dai butena ntukuira bora thuria cio gacietete bware akumenyera bukejonjwa oja bange bakujonjwa bempira karembe no ugite mantu ja ouja ja kuria ko that means rekaneni amichene eteni burugure project nene rekaneni ato pipe rekaneni na totangi toro tubatere kunengera ward administrator na toro tubatere kunengera wa MCA bakomba wikia ko ungavana wa concentrate na tuirio to mwana concentrate na gikeki kile kinene uretere Ameru ki reporter Weru TV kumarwire rwarera gisone keboria mbeta mawera kerigia Nakaita unakona bwatungira bombe mbethe kumo wandi gisione bunge kisa udhimenti beye teamona korea mbunge watiania isi mpuru wa bori kurumukanga bana kawira mwangaza bari wa mpuru wari karumenyeriaga kudharikira mwangabana bonde indira batonya gitine na nende bakumuromba weka siasa ndi na kwanga bana kawira kanya kenda tungatira Amiru Niatongeria bambe umbithi kuma wandi cionthe gicigo mbunge ya Southimenti bara bacumiritie na gutetera ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ikuria nkuchanire Kawira bethirite bari nacio na mubunge wa tigania East Mpuru wa Bore bakiuga mwankira thaini bakumenyera mpuru uria bakuga nio waringire ndebe ngavana wa Kabere Peter Munya na Kiraitu Murungi no inde nyuma ya Kagita arambia kurwa nabo na nikio gitumi giatongeria bau bagwa siasene na nandi bakiuga noyo njirira mpuru akinyite nandi kiri Kawira mama rira ekero gitene mpuru na akiuga ngavana ni mama thaire nyuma ntuko inkai rira mantu jare arenda jarema na kuga ngavana te mama ngenda umwira antu bamiru bamurikiti kumwelewa na bamenya mpuru ni interest cia wethe nacio 2013 athiurukirie munya akuruka yokinya before 2017 mpuru aburi ambiria kuwa atotithirie mkuru iguru tukamigwithia alo munya agwa no mpuru kwa wachindwa jaje uga kaba Kiraitu ta support Kiraitu before mwaka mmoja thira auga thirikari Kiraitu etebui auga ka no nkuru itithirie iguru auga akamigwithia toja koja uga kaba mama no kuigwa Mumiru akiuga nderanio ya inyinga nio mpithanio so mpuru ija mwajo jura yaja maugo uti muntu atitonyera kiaja mpuru akaija mwekuru mugiro uti kwa kwenja kimeu twa watu gukua no kuigwa indi kana ndi twina ko gagwa Kawira Mwangaza kaka gakura nkuru kiba kiuga ni banganiri ni ura thirikari ya Kawira kurita ngugi na ko bakiromba atongeria na wekanya kenda kaguna Meru na mirandi ya witi na mbere na bakiongera kuga bari nyuma yawe na ni bamwigikite bakungana uwa gwitakiri wananchi akaigwa thina ciao na akabangugi na akibaeja kira bakwenda na wengo mama no mashinani jora ugira ageta mashinani tiga kuthigirwa antu bau baguga ikyo gitumi munya kunengana ya million 25 ezire tiare magwita ngugi ke ma MCAs na bengwa Kiraitu aja ita milioni 20 na bobe beja bengwa so na turenda thirikari ya mama ite miaka 10 so ugenda gwita ngugi ra bau baraitaga ya gurita ngugi re batinero we ikatiba mudiene ugambi bobo igenkuchanira chithirite iria Jamiru ni ati ni chigatuma Mumiru agemirandi ya witi na mbere na niko komoga kaunti ya Meru etigirwa ni ingi nantu betu angondo bwa twaturia ndo wa Meru county miaka ingi 20 kuja tukere ni Kenya twina developed counties na developing counties Meru endelea na ndo ayu kega atara gwe mwe e county iri kwenda kwa developing inge cia developire na tukere tukiwa we are developing kuma gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Gikundi kia kurukuma wandi ambeo gesio bunge kiatiania West baria bauchieta upendo ibarumbete atungiria kuyamwa na kurumira ngwataniro gutigira witi na mbere county ya Meru ibokoneka bari wandwa ichitirite chie kujira wadi atungiria nende kombe kaikalitia kinyo kinyaniria moira ni arape kirirwa kaita ka campaign
Bao ni kuruba ikundi kimwe kumanteresha Karimancho adini ambe batongore twimukaririte wonjo njikaberia baituritio muno bakemeneria mpathura sho kareka itina muthi ati katongoria county ni ya Meru muno ati kangavana na MCs bambunge ya county ya Meru mwankata ekethai batu no stress twenacio no ntoba kuona atongeria betu ngugire bakurita ngugimboru Bwana Yesu asifiwe tukaigwa twina peni sana batu tuli maasura batu tukienda gwitethia ati tuthurite antu betagwo tutetera gwatuika antu batutumire batutumire antu betakurana na maiga Bwana Yesu asifiwe amen itokuigwa tuthuri sana ni ma MCAs jetu nima itokuigwa twina peni sana no nto tutatumanira gwita kurwa na kethira indro atwenda turengita gwita njeshi mwangatha itokaiana batena ina kana yana batenethe mounare wethogania mama akamenya mbeo batu mashinani natore na oiwa ritho ria mbeo na oiwa totomete kawetete wakilisha mbi rekana naro mebara bange baina ndwa eyo wicio mbia na omenye Murungu no chogere Murungu kyathira kawatete njira cia Murungu na itomikio witorio kuringana bone ugwa bone na ba mawirane mwanya yaria baikiri ni atongoria boss ya sene ya kwa maburu maturene mpatho ike ya kondelea ke ngabe MC yetu na mama baado kada na ntobona nima na ruare kwenda bwera mbara pio mboro anara ara mbentu ekomi kenda beta mwe mta mesumari ko bien mbora wana leke county yetu katore mporo kana ma mboro kana ambi fadhui kanando ai kando menai ora ikenderea no utokuendelea safa ora bakwenderea kumenana ora bakwenderea guta kulita ngugimbi no uba tutukuria na tutote kwenda thina ige tomitwa kuromba MCA wetu bwana Orange no muguna etokathirie mathina na bakiuria ngwataniro thiri na urimwe kiria atongoria Meru bauritie MCA wo George Muguna Original Buru na itiyo kinene kwirita mustari na yombere ndwene ye na ubatethia kuringana mawirane yawe hato kwera muna tweru ari atire kari enyuma ya babange asike mbere tutamutomera kura na ngabana wetu timaloi number 2 kwere mwe ngondo bora epinike Biblia kwa mwekolo kwa mtoto azirusu aorda mbasiti nima endera munene tanere musamanio mwekolo kiare akweya tosonera utethio kinya batu tuna mesta bange bana araba benda MCA kam mo menya atire ara makomenyera omenye esta bange baeko itokwenda there itokwenda umoja totekwenda mbathukano Meru yetu itokwenda ethira ena sifa itokwenda Meru yetu ethira ene egweta na etigana na marieto yau yangi ikugwetwa nayo no ndokuma turaringa kura etwekete national wide yeto imero itokoramba Murungu oratora iguru aya antu bathere na bagwatithanie nkiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimathi Timbaru bonde baria krina atongeria kuma mudambe betekaniritia koya na munda yo mwingeo gisio kiu gutumika kirawa kiboge karo kinene kyo bichi cha sub county wa mwana bichi inge ya thirikari irarigeri waka kinyakambe ya poridi kenda utetheria ke kongela ukaria burabonekete bwina dinantere umatu mugambi katutaririe chio Sub county ya Muthambe kana kegoro no akathiete na mbere kumotia na nkinya gucugia kurugama atongoria tori endi wega na nkinya uge ba sub county ni ya Muthambe barikanite kuona kana bakathi na mbere kumikuria nkuruki monde tori ba Muthambe sub county ele wete Muthero ward na Muthambe ward ne baratrimanite a compound ya DCC nikenda bariria mibango yao ya maendeleo huku twina ikeno kinene muno kumenya ati huku gwetu uketho kwina security mbega na mauni maendeleo mega na niongo kena muno muthenya wo mdenuntu public participation yetu alikia kwitha twinayo atongoria karina nkinya ene uge baba Muthambe baretiganiria kunenkanira kieni kia mwangarimo kenda kiumba gwa kwagetuo keborichi kinene gia sub county nu na muno pratwa gweto mundi negwitithia nkathi police post jia Muthambe sub county ilia ile Marima police post na Muthero police post akariba Muthambe sub county
bagwitikanĩria na kauli ĩmwe ati bakanenkanĩra kithaka aria police post ka police station igakwa kithakani kia mwingi a compound-ini ya DCC. Tukubangania wega woroigie buria police post ikethwa jigoko atogubwegua auga irekethwa ya marima irekethwa imumbuni irekethwa ikuria mithero na ingi kethwa inaria gaiti bandijia karimba kumania na gwitia nkathi gwa gituo kia borichi kwa muthambi kuranenkera ituo bira bingi tabura mithero kanyaga gukura na tigo gunkinya gwa ituo bingi bya borichi kiri sub county wenia muthambi wa umundi turejite nikenda twija gwa upgrade malima police station ituka police station na mithero na untomwe twamenya indira malima igatuika police station ona tu post tungi tukamba kwairwa askari bakwigana. Nteto ino cia gukuria sub county ya Muthambi irakujirwa na nkinya kwamukirwa na gikeno na akari na nkinya atori bambari inu cia Muthambi. Tunkuona atori bagi support na bauga bo ni bakwendogu na twetikaniria twetwinde kogu ni untu wetikanirwe ni mwingi ten development committee yonka ti anene beto kogu ona atori kana enyeji baraliona ba support yun. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Mateni Mugambi. Tukarua reni onde goro yonde okungwaira utiabura bwetite na mbere kudonde kwani atalam kenda kwa tomenyo tariaba mantu yarate tilunkirete kaunti ni Meru mambura yaya okungwiri njira ya guchunko na kaumoka ruiro kanyoro nyarane ndibedirete kinyaba kiota naira kanoro rwetharo kiota na wakathitage kunikene kiandete mitimu ikano yo mwera yere njira kinyemwe kumenyera mwera yo muthuri murioki katumenyebie Patongitru Peter Kimani, urani county surveyor kumaki thirikari nene ndene county Meru, pamwe county commissioner Meru, ibombeto kinyamuro ne joka mnyuru, irenjire mwe kumenyera rera, ntukwenarwa yo kungira mano survey ndene ndiguru yonde, ara morto jao, bagwitne gutigire bakumenyera mburu juju, jura mwankira nandi, bagwitne bajuthimite, nekenda bamenyera jugu wanka, na gutigire ote mtu nyomwe urakantere izi. The reason as to why we chose this river Kanyuru, tumeweza kumap the entire corridor ya River Kanyuru from the source to where it joins Kabita River. Then secondly, we have also mapped the riparian reserve of Kanyuru River. We were able to map that in liaison with Warma. They were able to advise us on the parameters that we are supposed to use so that we can be able to define the amna bubu pore thirikari ya county Meru ikudigira nandi iba kwa mukira mitando ekinandi emando jege survey ama mitaratara mwanya kirutingu gibao. Our main objective is to challenge the authorities which are charged with the responsibilities of development control and all other relevant authorities. Tujaribu kuwaonyesha mahali wana fail kwa kazi yao and we're able to do it graphically through presentation of maps so that they can appreciate. So that now it is upon now the county government, because hapa ndio iko na kazi kubwa, kutumia that GIS, they embrace the new technology, the new geospatial technology in their offices, so that when it comes to development control, they're able even to do it remotely without even visiting the ground. County Commissioner Meru agwa morto joka kindaka ndene county Meru di kwa na mite milioni 5. Wewe mtu ambaye nimekupanda ninakuambia ume vizuri, unawiri vizuri na ukue. Katika Meru County tumeanza tu msimu huu wa kupanda miti na tunataka by the end of the rainy season tuwe tumepanda miti milioni 5 katika Meru. Itukuona ndigurui na mparengana ura kurarite na athomi betwira kiragi utuma kwithira kwina that great climate change mono ni kugito kwa miti na kura kwanda miti Meru ori acheri bamenyera mono anabauka gitaka kwina mbura nama gutikira ndu baraba gutangwina na kwenja maiga bagutiga kagitaka kambura. Na wakati huu wa mvua watu ambao wanaishi katika maeneo yaliyo na miteremko wachukue tahadhari
uhakikishe ya kwamba ikiwa mvua itaendelea kunyesha, usikae mahali ambapo mafuriko yanaweza kukubeba. Wale wanaofanya kazi kwa timbo, chungeni, hata ikiwezekana hiyo kazi inaweza kusimamishwa kwa muda. Mvua itakapopungua ndio tuendelee. Tunasihi wazazi, watoto wanapoenda shuleni, wale watoto ambao wanavuka mito, watunzwe vizuri. Tusiache watoto wadogo peke yao kuvuka mito. Mbambuze kumagi county commissioner ni ati wanyuo getithia ngari. Kama unajua unaenda kujivinjari kwa mvinyo, usiendeshe gari. Usiendeshe gari wakati umelewa. Usiendeshe gari. Lala huko. Mahali umekunywa huko, lala huko. Ama utafute mtu mwingine wa kukuendeshea gari lako. Nkiripotera Weru TV mbeta Muthuri Muriuki. Thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi bothanite na Friend Hallows Foundation baina mubango ya kuthima rito metho utherikire chikuru kathumba kaunti-ini uri ni kirigeria ria gutigira guti mwana ukuremwa gukinyaniria mathomo yoke buboya kumanira mathina ya methomo nikio Nteto kuma Thaa Nithi Samuel Gaishima niwe na ripoti. Arito bamwe ibare magwa ikuthi mbere na kithomo nuntu bwa thina cia metho ira ciumba gutanganirwo nacio. Giki ikio gitumi thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi igwatanirite na kiama gia Friend Hallows Foundation bakubanga kwambiria mubango wa kuthiuruka cukuru cionthe kaunti no bakiraithaga arito thina ino cia metho kenda iraithwa mbere inenea. Tunafanya kazi pamoja na Ministry of Health, Department of Health ya Thaa Nithi. Tuko hapa pamoja na wale wa Department wa Public Health. Tuko pamoja na Teacher Service Commission representatives na pia Ministry of Education pamoja na wale ambao wanahusika na mambo ya macho katika Chuka Hospital na Sub-County Hospitals. Wote pamoja lengo letu ni kuwa na plan sambamba na kuhakikisha ya kwamba watoto sana sana tukianzia umri changa zaidi wamepimwa shida yote ambayo wangekuwa nayo ya macho, kwa sababu ni muhimu ya kwamba tugundue mapema ili kama kuna shida yote itatuliwe wakati huo kabla haijaongezeka. Tunapanga tuanze aswa ile rasmi mwaka ujao. Ukiangalia mashule sasa wanaendelea na mitihani ama na mpangilio, na sasa inakuwa ni ngumu sana kuingilia katika mashule wakati huu, lakini tukimaliza mpango yote tukianza hapo mwakani kila kitu kwa tumepanga na tutaanza rasmi kwenda kila shule, kila mwanafunzi, kila mtoto tuhakikishe kama kuna shida ya macho ameweza kufikiwa na amesaidika. Imwe ya mirimo irabakuga bakaraitha kiria aritwa igukiga makometho na mwithwa uragumanagia na allergy. Riria kana gagucwa gintu kana kithoma riria kari kirathi gakona namba takegarukite kana ikugaruka metho mako makona namba igicenjia titeria iria kawaida. Riu ne gwitwa refractive error na neo muno igusagare na twana tutu tuli skuru kuma miaka 5 kuitia kuthii nginya miaka 15 20. Kulingana na hali ya mtoto tutakuwa tunaangalia anahitaji matibabu aina gani. Wengine tu kwa dawa wataweza kupata, wengine itabidi waweze kupewa zile miwani za kusoma ama reading glasses, na wengine kama wanafaa kwenda kwa hospitali tutaangalia vile mipango wataweza kutumwa kwa madaktari wakubwa na waweze kutibiwa. Kiama giki ya Friend Hallows Foundation endekire na miaka 30 gikiruta wira ino ya utethio borigiti bo metho nthiguru ngima ara agakenya bakurutaniria wira na kaunti 19 irio Thaa Nithi. Kwa hiyo partnership tunaona tunasaidiana sana na wananchi kwa sababu tumeweza kusupport sana sana kwa njia ya equipment pia na maintenance, kutrain madaktari na hata ophthalmic clinical officers na wale nurses. Tunataka kuhakikisha kila mmoja anapata huduma sambamba ili tusiwe na hii mambo ambayo tunaweza ita avoidable blindness. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
na nikumira tukithatuikera gatanta kindero chetu orobweru ari nkatho na nchono ntuba kwithira watanite na uni sorry kana batu na kinya kibera bonde bombotetheria kumbithia ndeto nkatho anchune ene karikana ndeto tumba kwithira ikithira tena kalono karikana arachukuru mutojuri no mete mutojuri international school kwari na kirasi kimwe kiari na Ben Lingolioro mwe agaitia mana kalawa aitopangiwe kathumba riwende mwarimu avera kaubauri kiuria kia mathabu umenya uwetikirwa kwana mbere kurwa nende ari kalawa urwa 3+3 kalawa thwania una inya tiara era mwarimu Wednesday mwarimu amwira ente kono kiana kuria kwanza iko kuraria kirasi eta kiria agaitia ma okambati amoria nawe 3+3 gaitia mona chiara mauna chiara amore 2500 amore nyoente kono kiana tugwana auria Ben Lingoli 3+3 Ben athathe kategeria amwire 6 mwarimu waringaringire yo mpe nuwa kumenya na amwira nayo kimubuko yo kiane ndele ngoli atorete amwira ni atomenye 3 amwira mwarimu mbwire Wednesday divide by 2500 ndona 6 erero akauria murengeti arara thukuru Purity Richard no mona yato madithia orobero ena ningetwa Phineas imana ithai no tuko uboya